ruski market mere cene mlečnih proizvoda za mesec mart 2026. godine. Sad, cene su pristupačne ovde, kada malo pogledam bolje, ali kvalitet, kakav je? Neko kaže kada je jeftino i nije dobar kvalitet, međutim, moram da priznam da sam nekad ovih proizvoda vidio i drugim marketima i da su tamo skuplji. Tako da treba malo obići i razmisliti gde kupiti. Od razne fete, kačkavalja, do svega ostalo kao čisto okvirno cene. Znači, definitivno su dosta niže nego ostalim marketima. Tako da treba obići i videti da li se isplati kupiti. Znači, ruski market mere cene mlečnih proizvoda za mesec mart 2026. godine. Znači, kao što vidite, to je sve domaća proizvodnja, odnosno domaće firme, deklaracija i tu nema tih problema da se misli da je to sad uvezeno sve iz Rusije i drugih zemalja.